Rimayka mullaykichik warmachakuna, kunan punchawriqsiykusun Consejo de Ministros niskamanta. Sapa ministrutam aklla Perú suyupa kamachiknin, presidente. Huk ministeriota umallinanpaq. Huñunasqa ministrukunata nina Consejo de Ministros nispa. Chay huñunasqa ministrukunapipas kanmi huk umalliq, huk presidente. Kunankama Perú suyupi kachkan chunka isquniyuq ministeriokuna. Chaymanta pacham ministrukuna kallpanchamunanku política llamkaykunata Perú suyupi sasachakuykunata tikranapaq. Chay hinallataq lliw Perú llaqtayuqkuna allin kawsayta tarinankupaq. Hinaspapas Perú suyuta ñawpaqmanpuni puririchinapaq. Kunanñataq huk ruwanata quykamusqayki. www.gov.pe niskaman internet ninta yaykuykuy hinaspa huk ministeriollatapas akllaykuy. Chaypi hawaykuy imayna llamkasqankunata. Ama llakikuychu, tayta mamaykimanta yanapakuyta mañaykukuy. Huk punchawqa maña. Suyaykuy, tapuykusqaykiraq. Ima ministerio wasimantataq amachanku soberanía, independencia, hinallataq llaqtapi integridad niskakunata, emergencia kaptin, sasachakuykunamanta ñakariqkunata yanapan, interior ministerio, ambiente ministerio, icha defensa ministeriochu. Ama kunkankichu, defensa ministerium amachan, soberanía, independencia, hinallataq integridad niskakunata. Hinaspapas emergencia kunapi llaqtata yanapanku. Sinchi parawan mayukuna lluqsiptin, pachamama kuyuptin, huk ñakariykunamantapas.